episode ikurikiye ni kangahe yaryo? Ebe hakuno Alex Jano na mama zakuno ni Natalie. Ebe barareba. You think I see my children differently? Ese kuki utekereza ko abana banje mbabona mu buryo butandukanye? Me and yourself anymore. Mama wikomeza kwinaniza nanjye kunaniza, sibyo? Look, your brother was lost. Stop calling him a brother. Kwita kiriya kinyendaro ngo umuvandimwe First to you both. Uriya ni umuvandimwe And wawe. he's your brother. You'll accept that, Alex. Nababyaye mwembi byakire kuri ari umuvandimwe wawe Alex. Bibutsa abantu muri kumva sound itameze neza rukuntu. Come here. Maze iminsi ndwayemo voko. Murumva sound nagiragaruka fresh ariko biri kugenda biza gake gake. Uva mwana. I fell apart when your brother disappeared. Yes, Hello guys, I hope you are okay. So guys rero sorry ho gakeya reka tubanze twamamaje mbanze mbabwira aka kantu ariko video yanyu nyine iraje komeze. Vuga ngo guys hari ukuntu nyine rero tuno dufilme ntutwishimire ariko bikangombwa kukeneye full nyine episode cyase full season. Icyo gusaba no gufata iyo nomero iri muri screen igihugu cyose abahereremo cyose tuguha filme ku buryo bwiza sikakugeraho utwandikira WhatsApp. Ihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, ajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi nk'abandi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi abatugezeho baritangirwa. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kuroga, narozwe ibitegano ndetse n'ibihuherano. Naje kubona umuganga gakondo ufite inkomoko muri Tanzania, aramfasha, ubu narakize neza, ubu nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito. Mwawe yagendaga nibyo narababaye. Be an enemy for the rest of my life because of the depression I suffered then. Ndetse n'ubuzima bwose naciye murabizi stress narindi kunyura murabyibuka mwana. In you instead, I would have done the same, felt the same way. Nawe yaza kuba ari wewe wagenda ari kwitwara kuriya ni kuriya byari kugenda. Uranye? Or because your fathers are different at all. Nago mbakunda bitandukanye kubera ko ba papa batandukanye. Mwese muri abana banje nabyaye. Uranye? Why do I feel like this? Kubera iki niyumva gutya? How do you feel? Wiyumva gute se? Incomplete. Banumva meze nk'umuntu utuzuye. Uranyumva mama? Because you chose anger. Kubera ko wahisemo umujinya. Love you so much. Ariko ndagukunda mwana. Ubwo wahisemo kuraka. So much, okay? Ndagukunda cyane pe sibyo? Uranyumva? That's through your head. You got it? Ibyo ugomba kubishyira mu mutwe uranyumva? It's between us, mother. Mama nuko biri hagati yacu rero. Stephen Sherrington's son. Jya wibuke yuko nyiri umwana wa Stephen Sherrington. The man that you don't love. Umugabo utigeze ukunda. Sibyo? Mwibuke ko ku rukundo rwa mbere rw'uyu mugore Natalie yari George Aiden. Ari we se wa Yaman Ali. Yaje hano kwiryamira mama ndanakwiyamenye sohokera mu cyumba. Mukecuru. Ebe Jano Nago ndi bukende wa mwana Mnyano wapi to sneak into these barakwereka hakuno kalila like that. Chaka izarido I'd go to a movie. Ni igicena ariko kiriye miliyoni kigeze imbere y'umukobwa. It's flipside in the winter time. Tujye kureba agafilime kera najyaga ninjira muri iyi sare ninjiyemo mwibanga. Kirano Isn't it too much for just the two of us? Ibi bintu si byinshi ku bantu babiri twenyine ufite icyo cyose. Kiriya nerashakira gukunda. Nababwiye ngo muraza kwihanganira sound abantu muri kumva bitameze fresh. You want, princess? Is that a good place? Wicara ushaka gikoma ngoma kazi hano hantu si sawa. Why is there no one here? Kubera iki nta wundi muntu uri hano? Cushion? Cyagenze bite? Not that at all. Ntabwo icyo ari cyo kibazo. You go. Fasha gutya. It's because kubera ko the whole theater. Naguze amatike yose y'isare guki.
I just bought all the tickets here. Amatike yose nayaguze nyine ye. Ni Kalila. What happened? Did you win the lottery? Cyagenze bitse watomboye muri loto cyane. Oh, I won. Natsinze nayatomboye. Yes. But not by means of money, but of love. Ntabwo ibi ngibi nabikoze ndeba ku mafaranga narebaga ku rukundo. Uranyumva mwana? Amarozi yanyu mwandogoje nkakora filime yanyu nkayibarangiriza koko. Hakuno. Aje hano kureba filime uwa babiri. Ninde? Come to our funeral then. Urakaza neza mu kiriyo cyacu. Iki? Thank you, Caesar. Caesar w'inkanka mukinga. Mukobwa. Hakuno. Bebe. Kakalila. Musaza wakari kuririra mu minyotsi. Akakurisha ubundi muri iyi filime umuntu wenyine ugira umutima mwiza ni Caesar. Abandi bose barabafite imishiha basaze. Caesar we ntabwo ajya atinda ku bintu nyine ahita yigira haya akinywera ibiyobyabwenge bikarangira. Twigarukire mu rugo na Alicia nako kari hano ari kuyahuza imigati to. Uyu wahora ari kurirahura n'agahinda no mu maso kadashira. Yareba hano akabona agafoto kabo bakira umuryango wuzuye. Emeta atarapfa. Bibutse filime ica kuri decoder ya Star Times kuri chaîne ya televiziyo yitwa Ganza TV. Ni buri munsi kuva saa 12:45 za nimugoroba kugera saa 2. Ubwo nizere yuko tuba turi kugendana 5 kuri 5 sibyo? Hakuna kakabiririyemo kabitama amarira kabiciraguramo. Rebe What is it? Niki sinzi wafunguye hakuno kavayo hano kwitotomba. Kumbe Yaman ari agarutse hakuno. Yaman agarutse hakuno. Yaman Come home. Cyenda tashi muhiro. Urugo rw'abakire biranze. Urugo rw'abakire biranze. Yaman agarutse muri shawuri yako yakaritse yakuriyemo muri kwepa Kinonko. We heard it all. You okay? Ubu garutse mu rugo meze neza. Cyangwa I'll go sleep. Kiya kuryama. Will you stay here? Uraguma hano? From here on out. Ngiye mba hano ngiye kuguma hano mpaka. Yagarutse hano avumbuye ko yagiye yita iwabo atari iwabo. Tuganire se tubiganireho. Later. Oya turaza kubiganiraho nyuma nta kibazo. Tuze kubiganiraho nyuma. Okay. Aje hano kuryama ni Yamani. Muri kakagete yasize ngavumbuye ngo famiye y'abakireye ngo yari yivumburi. Ubundi buyanga umuzi niwe ngo amafaranga n'umuzi w'ikibi cyose. Bakira abakene bari bibereho neza. Yeza kuvumbura ngo famiye yiwabo yavutsemo yewe ibibazo byose byatangiye. Yigarukiye hakuno nyuma yo kumenya ko yagiye yita Satarise. Kumbe tugaruka aho yitaga iwabo do. Hakuno hari zaparitse. Zaparitse mu rugo. Reba filime gace bucece mu gace. Come on. Kira. Hakuno. Be careful. Take Slowly. Bitonde kumbe umwana bamuvanye kwa muganga. Mwana Emmet yahaye umutima ni Eva. My dear granddaughter. Urakaza neza mwuzukuru wanjye muze. Welcome, my dear girl. Urakaza neza Florida. Don't get cold now. Jamunzu imbe itakwicira hanze mwana wanjye vuye kwa muganga. Steven, thank you for coming here after. Wakoze kuza hano nyuma y'ibibazo byose bihari. It's important Eve has us all here at the New Year dinner. Cyari ngombwa cyane ko Eva aza hakuno tugasangira umwaka mushyashya nanjye mpari. Children. Yemwe ba. Ukecuru. She doesn't know anything. Uriya mwana nta kintu azi mutagira ikintu mu mubwira. Muranyumva? Master the role. We've memorized it. Ahumura turaza gukina role uko wayidutegetse mama. You pretended for years. You're used to it now. Natwe watubeshye imyaka myinshi tuzabimenyera ubu. We murekeraho. Dore Kasalina ubundi akariko kabiteye byose yazo bijya kuza mu muryango. My father and all.
ubundi nta nubwo ukwiriye kubana na papa. Talking out of your depth. Wacana we ntukamenyere nyoko. Never hear you say a bad word against your mom. Ntago ndi buze kongera kumva ibyo bikambo bibwira nyoko. Toka mu nzu kandi nona. Mu nzu. Show. No, my dear. Never mind. Oya wibitindaho. I don't know if we gave birth to kids or... Sinzi nimba twarabyaye abana cyangwa ibibazo. Ibyo byaranshanze. We better not say that. Ibyo twere kubiganiraho Selena. Tubyiyorere. Steven ari hano yasabye gatanya umugore nagaraye sinzi kamaherezo azaba yahe. What? Iki? Please tell me you have a plan for Mark right now. Bwira ko ufite umupango wo kuvana Mark mu nzu. Mark afise wali. I'm going crazy right now. Nakubesha ari kutsaza pe. Still thinking. Nari nyiri kubitekereza. Well, I congratulate you on solving this matter. Ariko ndagushimira ko iki kibazo wagikemuye. Right under our noses. Watumye aza ko atuba mu kwaha turi hapfa turimo. So what will we do? Turakora iki rero? Afite amavideo n'amafoto yabo bari mu bya curubaru. Way out. Ndaza gushaka uburyo tuva muri ibi bintu. Uyu mugabo nubwo yanze gatanye niwe munyamafuti we n'uyu mugore Selena. Nuko nyine wafashwe ari we munyacyaha ubundi. Think it's really beautiful. Turi mwe natanze niyo yagusaza. Umuntu yaguciye inyuma. Waciye inyuma nga. Akantu kamwe natanze niko kagusaza hakuno. Do you realize Emmett died instead of me? Ese murabizi ko Emmett yapfuye mu cyimbo cyanjye? Mwibuka akana bagaye umutima Emmett. Ibyo murabizi murabyibuka cyangwa? I'll be eternally grateful to that boy for giving me my girl back. Mfite uburyo nashimira muri ya mwana w'umuhungu namushimira ko yansubije umukobwa wanjye yamuhaye umutima uyu mwana nawe byari byarangiye. Where's brother Yaman? Ako Yaman ari hehe? I spoke to him. Navuganye nawe. Bimeze bitari he? I'm sure he'll come. He just had something to do first. Kandi ndabizi ko ari buze nuko ari ibindi bintu yari yagiyemo. Barabimuhisha ko Yaman yigendeye. But he will come tonight, won't he? Basarazira ijoro cyangwa bose nta busobanuro babifitiye. Maybe he has some other plans, Eve. Oya wabona yari afite undi mupango Eve yari afite izindi gahunda y'umugoroba akirako. I'm good. Jemeze neza. What is it that you're hiding? What are these sneaky glances? Ako se ni ibiki muri kumisha ko mbona muri ibyo bitameze neza? We're not hiding anything. Nta kintu turi kuguhisha. Brother will of course come tonight. Ari buze kuzira ijoro ndabizi. Ari buze kuza. I'm okay. Jemeze neza. Muzehe hakuno ibiryo bya mama babyanze bose. Bisubizo. Sweetie. Sheri. Don't frown now. Your brother will never leave you on such an important... Wewe humura ntago umuvandimwe yagusiga mu bihe nk'ibi. Humura kabisa. Kwereka twigarukira hakuno. Muri shawuri yako. Alice. You have guests right now. Ufite abashyitsi mwana. Yamani yibereye hano. A surprise. Yasize ateje ibibazo mu rugo rw'abandi dore yibereye hano. Niba shyitsi bwoko kini surprise. Bayo hano. Who's this knocking the door so hard? Kombe kujara musanga ndi bwa bwana bw'ubumarine bwose bwo muri quartier bwo mucote bwa. Abapeti wagwanise. Yep. Hakuno. Bring it. Nakakandi kabana n'ubumuga bwo kutavuga. What do we owe this visit? Ko muje kuntura byagenze bite? Subizi se niki byose? Biramuca. Ibiki? I forgot about the new year. Brother Yaman? Yaman. You'll celebrate with us this year too, right? Ntabwo turi busangire bonane se cyangwa wabyo bagiye ko uyu munsi ari kubunana. Emmett is not here, but we are. Emmett nawe uri hano ariko twe turahari. Emmett yarapfuye mwibuke. Agonzwe nande n'umugabo wari woherejwe na Steven. Steven niwe munyamafuta ubundi niwe muzi w'ikibi cyose muri iyi filime. Arebye abangaba bana baba bibibukije. Iki mwana we tugufite ku mutima wagwane bimeze bitari. Will you buy us gifts? Muraza kutugurira impano cyangwa? Yes. Impano ndaza kuzibagurira mwe muhumure. Come on. Come on, kids. Mugire. See you. Sawa tuze kubonana. God bless you. Imana ibahe umugisha mwabana mwe. Show. Yaman, what are we going to do about the gifts? Iby'Imana turamenya tubikemura gute? Couldn't think about it because of Emmett.
je nta nubwo nari nabitekereje kubera Emmett murawo yamani we were all a bit out of our minds after Emmett. nyuma yuko Emmett apfuye twese twari tumeze nk'abasazi ntabwo twigeze tubitekereza. Sorry, my brother. I'm really so sorry. ni ukuri kandi umubare kuba narakubwiye nabi muvana I am. kandi nshimishijwe nuko wagarutse mu rugo hakuno